mwakoze ntuzibagirana. Uvira Tombe, Uvira Tombe, Uvira Tombe, Uvira Tombe, Uvira Tombe, Uvira Tombe, umurimo mwakoze ntuzibagirana. Itarakoze ikirenge hasi sigihuha ntabihuha ntera genda umuntu akuze. Uvira arafashwe ubu nyine yose birarangiye. Ndabarahiye mama yangu acu bene wacu, umuntu wese ahantu hari afise agacupa nagafungure akagotomere agasogongere agasogange. Ndagaruka ku kinyoma cyatangajwe n'abanyamakuru cyane bo mu Rwanda. Kinyoma nta kihanganira. Kinyoma cyatangajwe n'abantu batandukanye bavuga ngo Uvira yafashwe. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa reka gihemba ariko mbivuga. Ndazi ko utari bubyemere ugiye kubirwanya cyangwa kubihakana, ariko twere guhendana. Uvira ntago yafashwe. Uvira ntago yafashwe. Hari abari kuvuga ngo u Rwanda rwafashe Uvira, ngo AFC ngo ni u Rwanda ngo bafashe Uvira. Ngarutse ku murango mu ntahure hano ngiye gutwenga, ariko ahandi ndire. Hano ngiye muri analize agace gato ndavugamo ubuhanuzi, kandi agandi gace gato cyane ndagaruka ku kinyoma. Hari ikinyoma, ubwo niba ibyo bintu utabishaka ubundi ubwo busubiye inyuma. Ikinyoma, u Rwanda, abanyamakuru bo mu Rwanda n'izindi mpande zitandukanye batangaje ngo Uvira ngo yafashwe, Uvira Tombe. Kinyoma cyambaye ubusa. Abantu bavuze ngo AFC yafashe umujyi wa Uvira. U Burundi bwirutse, FARDC iriruka, Wazalendo iriruka, FDLR iriruka, kibuno nta maguru, babatsinda uruhenu. Rero icyo ni ikinyoma. Bibaye ari byo, ubwo muri Afurika haba havutse umutwe umeze nk'uw'abanyaburayi. Ubwa AFC cyaba kibaye igisirikare gikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo abantu bajya bakifashisha nk'ibi bihugu byabuze amahoro, ibihugu byabuze iyo biva n'iyo bijya. AFC muri Afurika yaba yanditse amateka ko ari igisirikare ndakumirwa, international. Kandi ubwo mwibaza nyuma y'uko Uvira yabifashwe, ntago yafashwe, ariko nyuma y'uko Uvira yabifashwe, mwibaza hagiye gukurikira iki? Guhirima k'ubutegetsi bw'ibihugu ntavuze. Ubwo se muzi bigiye gushya bishyira. Kandi hano haragaragaramo abagambanyi benshi, nk'ingabo z'u Burundi zarwanye zitabishaka zikitsindishwa. Mbaye haga wagiye ubwira abantu ngo umujyi uzarindwa, ngo nta bibazo bihari bindi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi wavuze ngo ku kiguzi icyo ari cyo cyose Uvira ntizafatwa. Neva wabwiye abantu ngo bafata Uvira nawe afata Kirundo, nako anyura Kirundo Bugesera Kigali. Ubwo rero ntihagire umuntu uza kukubeshya. Simpamya ko inzego z'u Burundi zakemera kubeshya bene gihugu zigatuma igisirikare cyabo kimaramara kuri uru rwego. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uhenye mu isoko wambariye ubusa imbere y'abakwe. Simpamya rero ku urwo rwego u Burundi bwayoba bukabwira bene gihugu ngo ibintu ni amahoro atari amahoro. Barize habura iki? Mu ntambara CNDD-FDD yarwanye imyaka 10, twabonye ko mu byayiranze nta n'agatumba na kamwe yigeze ifata. Habaye imishyikirano babaha igihugu mu mahoro, nkuru nziza yitayobora.
sinibaza rero uru rugamba ukuntu igisoda cy'u Burundi cyatsindwa n'inyeshyamba cyangwa u Rwanda. Ubundi si u Rwanda rwatsinda u Burundi gute? Ntabwo u Rwanda rushobora gutsinda u Burundi. Ukurikije Neva arababwira ngo mfite ingabo zikomeye, kandi Neva arababwira ngo nzahirika ubutegetsi bwa Kigali. Ikisasa baravuga ngo nzarasa Kigali nibereye ikisasa, ngo bariya harabasuzugura. Uyu munsi none reka niba ari bya bindi bavuga ngo urucira mu kaso rukenda nyoko. Inkware y'inyabugingo ngo igatora mu itongo ryo wayihigaga. Ubwo u Rwanda ibyo mwarwifurije byaba bigiye kuba ku Barundi, inzego zigahirima, byaba bigiye kuba kuri Kongo, inzego zigatembagara, byaba ari byo turindiriye. None rero tureke guhendana, tureke uburyarya, iri tangazamakuru naryo rizarikora. Barundi kazi, Banyarwanda kazi, mutange update zirizo. Uvira iri mu biganza by'Abarundi, iri mu biganza bya AFC, iri mu biganza bya Wazalendo, iri mu biganza bya FARDC, iri mu biganza byande. Hano rero niho tugiye kubaha umucyo kandi tugiye kubaha ukuri. Ingabo z'u Burundi zirukase kibuno, nta maguru bazitsinda uruhenu. Ngira ngo ku mbuga ngurukana bumenyi ikintu gihari ni Uvira yafashwe, Uvira yafashwe, Uvira yafashwe, Uvira yafashwe. Uyu munsi wa none rero navuga ngo nkuko bidasanzwe, nge ntabwo ngira ibisanzwe. Harimo umuntu uvuga ngo nkuko bisanzwe hano ntabwo biba bisanzwe, kuko hano tuzana ijuru ntirigira ibintu bisanzwe. Muri make haza ibishyashya, haba hari ibishyashya, ariko by'umwihariko nka Prophet Mimiko General kabisa. Uvira ukuri ni ukuhe, kinyoma ni iki? Ese koko Uvira yafashwe cyangwa ntiyafashwe? Ese koko ingabo z'u Burundi zataye umujyi wa Uvira? FARDC ita Uvira, Wazalendo ita Uvira, Sebarundi muzi ndahiro yarahiye. Uvira ifatwa, afata Bugesera ayifatana na Kigali. Ese Uvira yafashwe nawe wabyemeye? Ikinyoma. Muzi neza Sebarundi ababwira ati ingabo nge fite ntabwo bazizi, zirakomeye. Ati hari abampaye amakuru bavuga ko aba banyi bafite ingabo zikomeye cyane, ati ngewe izo fite ntabwo bazizi, ati zinakasa mutwe, ati nge fite ingabo zikomeye zitagaragara. Mu by'ukuri ese koko mu mpunzi bavuze ko hari ibihumbi birenga 2 byahunze. Ese ni impunzi? Ntabwo twigeze tubona mu binyamakuru by'i Burundi cyangwa muri Kongo cyangwa mu Rwanda hagaragara ikivunga cy'impunzi. Abantu 2,000 ni abantu benshi cyane, ku rwego rw'uko habaye hariho guhunga byaba biri kwibonekeza nyine ko byaba bigaragara, ntabwo ari ibintu wapfuka. Ese koko aba bantu 2,000 bimaze kwambuka ni ingabo z'u Burundi? Koko bamwe bari kuvuga bati ni ingabo z'u Burundi ziri kwambuka, ariko abantu izi ngabo 2,000 z'Abarundi zatashye. Abandi bati M23 turiri kugenda gake gake kugira ngo abantu bose bari muri Uvira basohoke, isige n'amarembo yo gusohokeramo ariyo mupaka uhuza Uburundi na Uvira. Abandi bati izi nyeshyamba zo ziri kurwana intambara yo mu bitabo y'umwuga, zubahiriza uburenganzira bwa muntu, kuko birinze kwinjira bakubita amabombe, cyangwa se nyine urabona nk'iyo winjiye mu nzu ugasangamo injangwe, imbeba, kera hakibaho inzu nk'izo, ugakinga, intego yabaga ari iyo kwica iyo nyamaswa. Noneho rero iyo ukinguye iriruka.
abandi rero bakibaza mu bibazo bitandukanye hano tutabura kugarukaho bavuga ngo none se silivupure, ese koko uyu mujyi uri mu maboko yandi? Uri mu maboko ya AFC 23? Uyu mujyi uri mu maboko ya FARDC? Uyu mujyi uri mu maboko y'abarundi? Ese Dr Bizimana nk'uko amubonye kuri iyi foto yarabeshyaga cyangwa koko yaravuze ngo ngiye gutanga isomo izi nyeshyamba zitazibagirwa? Kwari ukwidigadiga. Buke yaragaruka yahamagaje, kandi izo ni inama zabaye mu bihe bitandukanye, yahamagaje abanyamahanga bose amurika ko umutekano wifashe. Nabwo arababwira ati cyakora ni abaturanyi badateye Uburundi nta kibazo twakibanira neza bisanzwe. Ese uyu munsi wa none izo mvugo z'abanyepolitike mwumvise nanone gavani cyangwa se umuyobozi w'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo nyine, ubwo nawe yavugaga ati aha anye, azenguruka n'imodoka na megafone mu murwa wa Uvira, ataha inyeshyamba ndabarahiye ishobora byose ko zitazigera zifata uyu mujyi wa M23, ntabwo zizigera ziwufata. Ararahira arirenga ko uyu mujyi utazagwa mu maboko ya AFC 20. Ubu ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi mucyambitse ibara, muragisuzuguje mu ruhando mpuzamahanga kubera mwebwe abadede. Ubuse kandi AFC ifite imbaraga. Mwitondere inyeshyamba nk'izi muzumva ngo hapasinze special force 10,000. Uburundi kuva bubayeho ntiburagira abantu nk'abo bapasinga. U Rwanda ntirurabagira, South Africa ntirabagira, Tanzania nta gihugu tuzi muri Afrika kiragira special force 10,000. Nuko aba bantu biteguye intambara ishobora kuva i Burayi, ishobora kuva muri Amerika, ishobora kuva mu mihanda yose. Kandi niba mu Rwanda haranyuze SADC amezi 3 yikoreye intwaro, yewe mubimbaze ndi umwe wabyiboneye n'amaso yanjye, SADC yose bo bira bihugu birimo South Africa, uriya muryango wa SADC, bakanyura mu Rwanda igihe kingana n'amezi 3, ubona amakamyo arenga 80 ashoreranya apakiye intwaro za kataraboneka karahabutaka, intwaro zimwe ziri ku rwego rwo hejuru zihambaye cyane. Izi ntwaro ukabona AFC ntizigumanye, ntiziturikirijeyo ngo bakine tumuhombe bavuge bati umuriro uri kugenda ngo bavuge bati izi ntwaro tuzibake tuzisandariza habere kuzisubiza iwabo. Bafite ibikoresho rafiki yangu. Kandi simpamya ko n'u Rwanda rwagaragaye rurinda igihugu cy'u Rwanda ku mipaka bakagaragaza ubwirinzi, kandi koko mu bisasu bimwe bakabisama bivuye za Goma. Simpamya ko u Rwanda rwagira imbaraga zisama ibisasu ngo babure imbaraga zo kubirasa, ntabwo icyo gishoboka. Uburundi bwo rero bwabaye nk'ubuvugisha amatama gusa, kandi ngo amatama gusa ntasabira inka igisigati. Uba bene igihugu bamaze kubona ko inzego zibabeshya zibahenda. Abene igihugu babonye ko nta mutekano bafite. Abene igihugu babonye ko muba mwabifatiye ku gahanga. Abene igihugu babonye ko ibintu byanyu atari ibyo kwizerwa. Ibintu byanyu ntabwo ari ibyo kwizerwa. Bibaye ari ibyo kwizerwa,
ntabwo byakabaye biri kuri uru rwego. Mwari kubabwiza ukuri mukababwira ngo nibyo, yenda twanze kurwana ku mpamvu izi n'izi zirahari, yenda se dukuyeho ingabo zacu ntacyo ziri gupfira. Ntabwo mwari kubura ibintu musobanurira abenegihugu bagize izi ntara, ahubwo mwari kuba mwabasobanurira. Ntabwo mwari kubura icyo mubabwira, ariko kubabwira ngo tuzarinda umujyi wa Uvira, akazoza kanayishimiye ngo kari mu mujyi wa Uvira, viziyo y'Uburundi ni umujyi wa Uvira ku kiguzi cyose, ngo Mbayahaga kabashuka. Ariko ubu mbonye ko Mbayahaga ahubwo ashobora kuba ari umwe na M23, kuko mu busanzwe niba mwaratanze icyizere mu bene gihugu mukajya mubabwira muti duhagaze neza ntimugire ubwoba, ingabo zacu zihagaze neza, Kasipari baratuza akabivuga, n'abandi mukabivuga ko ingabo z'u Burundi zihagaze neza ku rugamba, ibintu ari fresh, bikaza kurangira mugaragaye ko nta kintu mushoboye, nta n'icyo muri gukora, nta n'icyo mwakoze, ahubwo musebye, mutsinzwe mpaga. Ni ikinyoma, ni isura mbi mu bene gihugu mugaragaje, platifomu itari nziza ku bene gihugu. Bigaragara ko n'igihugu cyanyu izi nyeshyamba buno zitenyenye amezi 3 cyangwa 2 cyangwa umwaka, zabahirika ku butegetsi zinjiye zitwa Red Tabara, nubwo zakinjira zitwa n'ikindi kintu, zabatembagaza bijya mwavugaga. Izi ngabo z'abarundi bamwe barwanye banitsindishwa kuko badashyigikiye CNDD-FDD, abandi barwana batabishaka, bahatiwe kujya mu rugamba badakeneye. Twumvikane, si bose, ariko benshi bari mu rugamba batifuza batanashaka. Icya kabiri, hano harimo ibirombe byinshi by'abajenerali n'abaminisitiri n'abagaba b'ingabo n'abayobozi b'ingabo bari kwicukurira muri Kongo, rudandazwa nk'izindi ndandazwa zose. Ibyo bintu harimo abasirikare babizi bagombaga kurwana biyirukankira, uko FDLR yiruka, uko Wazalendo yiruka, uko FARDC yiruka, nabo bagombaga kwiruka muri urwo rwego. Nta kabuza bagombaga kwirukanka batakirwambaye. Katuvuga uko birukanka amasigamana cyangwa birukanka nk'imvura, bahunga bakuramo akabo karenge. Barwaniraga y'iki? Bariyo kubera iki? Umuntu rero akibaza akavuga ngo Uvira izagaruka ryari nyuma yo kugwa muri aya maboko. Jye nabyemere ko Uvira yaba yafashwe na AFC, ariko cyaba ari igisebo ku Barundi hatagize icyo bakora mu myaka Uburundi bumaze. Burya ushobora ko hari imigani baca ngo uhenywe mu bakwe, wambariye ubusa mu isoko, uramaramaye. Donc imigani yose igendanye no gukorwa n'isoni ku muntu. Noneho rero tubyemere twese, ntabwo utazakorwa n'isoni, cyangwa se nta n'utarakozwe n'isoni, cyangwa se Imana niyo yadutwikiriye dushyiraho agashambara, tubivuga uko. Ariko uyu munsi wa none iki gisoda cy'u Burundi niba gitsinzwe uruheneruko, bakagitsinda mpaga mu by'ukuri, kandi bagatsindwa n'abo bita ngo ni abaterabwoba, ese ibyo bintu mu gihugu cy'u Burundi abarundi babyakiriye bati? Bamwe wumvise amajwi hano imbere uko babyakiriye. Mu gihugu cy'u Burundi bamwe bari kubifata gute? Mu gihugu cy'u Burundi urajya wumva ibyo bamwe bari kubivugaho mu ma video no mu mashusho twabanjije hano imbere. Hano rero mu Burundi hari ikintu kimwe ejo nababwiye mu ijoro ryatambutse, navuga ngo nabasobanuriye ko nyuma y'ibi harakurikiraho itembagara ry'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubwa Kongo. Sinjye ubuhirika, ariko icyo mukizige mukitege.
mukizige mukitege, kubera ko biribonekeza birigaragaza. Niba buno tuvugana mugaragaye ko mudashoboye mukimaramaza mukikoza isoni, mumeze nka hari abantu bajya barwana ari babiri, umwe ukumva ari kukubwira ati nimundekure mwereke, ati nuko mwafasha, ati iyo mundekura mba mwishe, ati kandi njye ntabwo munzi, ataha nagutwika amakofe. Amagambo ashize ivuga CNDD-FDD mu myaka 10 yarwanye kwitigeze ifata n'ahangana na Kirundo, kwitigeze ifata n'agatumba kamwe cyangwa agacimbiri kamwe, ntabwo yigeze irwana. Habayeho imishyikirano, ntabwo yigeze irwana, ahubwo ni imishyikirano yabayeho. Iyi mishyikirano rero yabaye muri CNDD-FDD nabo bakabye baguranye ku butegetsi. Navuga ngo ni imishyikirano yatumye bagera ku butegetsi. Ntabwo CNDD-FDD yigeze ijya kurwana ibintu by'intambara, ntabyizi. Iyiza kubizi kurwana na kera iba yarahiritse inzego z'u Burundi, kandi zari zitaraniyubaka zitanakomeye. Icyakora bari bazi nyine amanyanga, n'ubu barayagira. Ibyaha bitandukanye n'ubu birakorwa, mugabo ibintu by'imirwanire ntabyo. Bitandukanye rero na AFC igenda ibirometero 200 isatira umujyi wa Uvira, ikarinda iwibirukanamwo barushye bananiwe, bakarinda babirukana mu mujyi wa Uvira. Murahari ntimuhari? Ubu ntimukojeje isoni igihugu? Ubu igihugu ntimugiteye urubwa? Ukuvuga rero nuza kwitegereza kandi ukaza kureba mu by'ukuri mu ijambo rimwe n'irindi, ndagira ngo nkumenyeshe ko ryavuzwe riratashye, kandi ikibonekeje ni uko hagaragaye gutsinda k'uruhande rumwe no gutsindwa k'urundi ruhande, guhomba k'uruhande rumwe no kunguka k'urundi ruhande. Ikibonekeje ni iki? Ni uko bamwe bapfuye abandi bakabaho. Ikibonekeje ni iki? Ni uko uru rugendo rugiye kugora bamwe kandi rugiye no kungura abandi. Uze kubireba ubicungu byitegereze neza. Uburundi bwari bufite inyungu muri Uvira zishobora kubandanya, ariko noneho mu mpapuro. Kandi hano murantunga, yenda ndafata iminota ya nyuma yo kubatangariza iby'Imana, ariko hano imbere ndagaruka muri analize, kuko bamwe ubu ni itsinzi, abandi ni umubabaro, bamwe ni ikimwaro, abandi ni isoni, abandi ni kumaramara, abandi babuze ayo bacira babura n'ayo bamira. Ibyo bintu byose rero ntabwo twabura kubivugaho, koko hano misiyo cyangwa mishoni ireba impande zose. Iyo wahawe ubutumwa bw'igihugu, ntabwo igihugu kigizwe n'abakristo gusa, kiba kirimo abakristo, cyo twakwita abapagani, paganisi, ijambo ry'igitaliyani, abatuye kure y'ubwami. Ntabwo ubutumwa n'ibimana idutumye kuri perezida, amahirwe tuba dufite ni uko tubwira en general. Ntabwo rero perezida w'umurokora ahagarara bijya mwavugaga tubonye ko bishoboka, tubonye ko bishoboka, tubonye ko bishoboka, tubonye ko bishoboka. Kubera ko niwitegereza neza iyi ngwano aho yatangiriye naho iri burangirire ni aho yatangiriye twarahabonye, aho igiye kurangirira ni hehe? Aho iri burangirire ni mu butegetsi bwanyu. Murabona se, murumva, mufite amatwi? Naho mu butegetsi bwanyu niho iri burangirire. Kandi uru ni urugendo Imana ifite muri Afurika, ni urugendo Imana ifite muri Afurika. Inzego nyinshi zigomba guhinduka, imigambwe igahinduka itari mike,
abafite ibyo bagezeho sava, abatarabigezeho nitura tugabane. Ibi ngibi ubu Burayi bugiye kubona inzira bwinjire bugaruke muri Afurika, Amerika ibona inzira igaruke muri Afurika hejuru yayo, kandi muvuye mu masezerano. Ntabwo meze neza, narwaye gripe bwa busore. Ariko umuntu akibaza ngo akabigasekwa nk'akeza, ntabwo ndi gutwenga, murantunga. Mu busanzwe amasezerano bagiye gusinya ni amasezerano bwoko ki? Jye rwose ndi umuntu usoma mu binyamakuru, ndi umuntu wumva inkuru zitandukanye mu bijyanye n'iyobokamana, mu bijyanye na politiki, ahantu hatandukanye rwose. None njye nimumbabarire, murantunga, ari ibintu natahura. Basinye ingwano, basinye guhagarika ingwano, habaye iki? Neva yasabye rifuta ajyayo, u Rwanda rujyayo rwo rusanganwa indege y'umukuru w'igihugu n'ibindi bihugu. Mugabo jye murantunga rero, ibintu basinye ntabwo nabitahuye, ahari murongera mu nahuze, kuko mu busanzwe njye ngira ngo abantu basinya amahoro. Wapfuye yarihuse, wapfuye yarihuse. Aka ni akaga, aka ni akangaratete. Barundi kazi, banyarwandakazi, muri Tanzania ho nabonye naho byabaye induru, imyigaragambyo imeze nabi. Ubu ngubu igihugu kiri muri lockdown, bakirokinze, baciye byose, bahagaritse byose. Ariko jye ndibaza n'ibiri kuba bikacanga vrema. Mu Buganda ubu naho bigiye kwaka, muri Kongo ho barabimenyereye. Ariko Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, muririmbyi yaravuze ngo mbe mwami ni ryari igihe uzagarukira. Ni ukuri hano iri nibara kari akamaramaza, uru ni urupfu rw'agashinyaguro. Ayiwe Yesu we, ntacyo kabisa uyu munsi ndatwese kweri, kubera ko ibibaye muri Uvira ni akamaramaza. Uburyo ingabo z'Abarundi na FARDC na Wazalendo, ibibaye AFC, uburyo uru rugambi rurwanye ni akayobera bahinga. Niwitegereza neza uko Bukavu yafashwe, niko na Uvira ifashwe. Ubu ngubu hasigaye diplomase. Uburundi nibuba bufite kureba kure, buze buciringe. Ubwo nyine nahise nigarukira na devi, buze buciringe, bushakisha uko buganira n'izi nyeshyamba. Ubwo ariko mu kanyenda zirazitanitwa inyeshyamba. Saa hizi nubwo M23 yanabasubiza biriya bice byose ikabiha Gisekedi yanditse amateka muri Afurika, ngira ngo uyu mutwe wa AFC nubwo ubu ngubu wahinduka nka wa mutwe w'Abarusiya w'abacashuru, ubu nawo muri Afurika bashobora kuvuka umutwe witwa M23 ugahinduka abacashuro, nka za Mali, za Sudani y'Epfo n'iya ruguru. Ibi bihugu byabuze amahoro, muzajye murishyura AFC izibagarurira amahoro, izi kurwana rwose. Tubonye ikindi gisirikare cy'umwuga gishobora kujya gitanga raporo mu bice by'isi bitandukanye, nacyo kikandika amateka, kuko twari tuzi ko abantu bagwana uko ari Abanyaburayi n'Abanyamerika n'Abarusiya, yenda no muri Aziya nk'Abashinwa. Nyuma y'uko Uburundi butsinzwe, FARDC igatsindwa, Wazalendo igatsindwa, FDLR igatsindwa, n'abamayimayi n'indi mitwe yose, twitega iki? Harakurikira iki? Harakurikira iki? Wowe utegereje iki? Wibaza hari bubi iki? Mu by'ukuri ubwo twitege iki? Niki twabwira bene gihugu bateze amatwi Imbabazi TV gatatu? Gutsindwaho igisoda cy'Umurundi, izo ngabo zose nkubwiye zatsinzwe, zatashye, izindi ziracyataha, baracyahunga. AFC zirembo basohokeramo.
haraba iki, hagiye gukorwa iki? Guhirima k'ubutegetsi bwawe Evariste Ndayishimiye, wabeshya abantu ukabwira abantu ukabizeza imbaraga udafite, ukajya umera nka ngo imbwa iri iwabiramo ku gatonoma cyane, ukavuga cyane hewe watsinzwe, uratumara amaje udukojeje isoni, zambonera kure zabuzayo zici, ubwanwa bwapfutse umunwa, inkoni irarara ku gatumbi irarara ngo abakeba bajorewe aho ntiwaraba, iyo mihimbiri irasara tuzayitwara imyaka 500 twongeyeho 500, iyo mihimbiri irasara. Ibyo bintu hari indirimbo nyinshi, hari imvugo nyinshi nari bugarukeho hano, ariko ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda. Tureke ibintu by'imibyinato, ibi birababaje. Njye ndi mukuru, Gisangani nabayeyo, Burundi mbayo, Afurika du Sud, mu Rwanda, Uganda, Kenya, mbashije kumenya ibitari biki. Tureke guhendana, Burundi burimaramaje. Niba mutari burasemo hano, niba mutari bwambura AFC ahantu yafashe, kandi uyu munsi reka ngewe M23 nakunze guhanura cyangwa gusenga cyangwa garagaza ko bazatsinda ibice byose bazabifata. Uyu munsi rero buriya nubwo barangiza kuhafata hose bakahasubiza Kisekedi, coup de chapeau, bo bagaragaye nk'abagabo, icyifuzo cyabo bo kigezweho, tutitaye kuba bapfushije, tutitaye kuba abuze ababo. Ariko se abarwana ari babiri, umwe abayigiza nkana nk'Uburundi, ubu muragaruka mutangaza iki imbere y'abene gihugu? Muze kuza mbatiza, icyo mukwiye kuvuga ni cyane, mukwiye gusaba imbabazi abarundi n'abarundikazi. Ndetse Evariste Ndayishimiye akabwira abantu ibara ritaragwa, wakababwira ati ni ukuri ntanze imihoho, ndeguye, niyeguje, kandi CNDD-FDD irayamanitse. Ibyo bitabaye, ibi ntaho bigiye, bibari ku gahanga. Izi ngabo zipfiriye muri Kongo muzazishyura iki? Ababuriye y'abana, baburiye kuko ubu mugiye noneho ingabo zigiye gutaha zisubire mu makambi, izindi zaratashye. Muri Kongo abarundi bashizeyo bakuweyo no gutsindwa, ariko buriyo muhita mujeninga ibintu kare, mukavuga ko muvuye mu masezerano, musanze ntacyo muri kurwanira, mugahita muhengamira kuri AFC. Mwashaka u Rwanda rwo mukarureka kuko murushinja kubika impunzi, rwo mukarwihora, cyangwa narwo mukagaruka muti muzigumane, tuzarinda imbibi zacu n'imipaka yacu, dukotorora binjira n'abasohoka. None byose bibaye nk'ingati imenywe, tuzayo ducira nayo tumira. Muratangaza iki? Mwihangane rero, uyu munsi ntabwo ngiye kubwiriza, ahubwo naringarutse ku nkuru y'ifatwa rya Uvira. Ariko kikavuga ubwo nimutubeshe, ubwo ni ukuri koko, ni ukuri 100%, ni ukuri vraiment. Ibyo bintu rero ni akamaramaza. Mwihangane, turagaruka mu kanya tubabwirize, tunababwira update z'Imana.